tubasuhuze tubifurize amahoro y'Imana mwebwe mukomeje gukurikirana Umuvumo Online TV. Uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho amakuru agiye atandukanye kandi abagezweho. Ni amakuru akomeye cyane n'ubundi twerekeje mikoro zacu hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugenda tubabwira ibitandukanye biri kuhavugwa aka kanya. Ni itarike ya 24 ukwezi n'ukwa karindwi umwaka ni wa 2024. Tugiye kugenda rero tubagezaho byinshi cyane mutari muherutse kumva hano kuri kino gitangaza makuru yacu. Ariko reka tubanze tubahereza ikaze. Mw'abantu mwebwe mugiye muherereye ahatandukanye abo mu bihugu by'ibiyaga bigari. Reka dusuhuza abarundi, dusuhuze abaherereye muri Uganda. Hari kugenda hatutumba imvururu zikomeye cyane, ari nako twihanganisha abahari. Ariko perezida waho Yoweri Kaguta Museveni akaba yarababwiye amagambo akomeye cyane ko nta muntu ugomba kuyarengaho, nta muntu ugomba gukina n'umuriro ngo azane ibitandukanye. Yababwiye ko abo bantu amahanga abashuka, mwarubyiruko mwe muhagarare. Turabasuje mwebwe abanya-Uganda muri hafi ahangaha, n'abanyakenya bamaze iminsi mu bibazo. Murabizi abanyakenya abari bo Ubugande bwari bugiye gufatiraho urugero. Mukomeze kwihangana cyane, mwihangane rwose. Namwe tubahaye ikaze mu biganiro byacu, turabizi mudukurikira muri benshi cyane. Abari mu bihugu bigiye bitandukanye, ibwota amasimbi ku migabane y'i Burayi, Aziya ndetse na Afurika, hirya no hino, mwese tubahaye ikaze mu biganiro byacu. Turagusaba gukanda subscribe, comment, share na like kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru akomeye cyane ajye akugeraho ku buryo bunoze kandi vuba. Reka dukomeze rero twerekeze mikoro zacu zo muri kano kanya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tuze tubabwire ibintu bikomeye cyane biri kugenda bivugwa. Tugiye kugaruka hariya muri Rucuru, aho ibintu bitoroshye. Umuhanda wa Kicanga Katonga, nyuma y'umutekano muke ugenda wiyongera, tubabwire uko uwo muhanda umeze. Byagenze biti. Ku rundi ruhande kandi turaza kugaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi, aho Minisitiri w'Ubutabera wa Kongo avuga ko imfungwa zirya inshuro ebyiri cyangwa zirenze ebyiri zikaba 3 ku munsi. Ayo nayo turayavira umuzini muzingo, ariko reka twihute cyane duhite tugera hariya muri Kicanga uko byifashe. Turebe uyu muhanda waho umeze ute, byagenze bite. Ese abarwanyi baye mu 23 n'ingabo za FARDC n'ihuriro ryazo bihagaze bite kuri uno muhanda? Reka tuyabavire imuzini muzingo 5 kuri 5. Igice cy'umuhanda Kicanga Tongo cyabaye imbogamizi nyuma y'ibibazo byinshi by'umutekano muke byakomeje kugaragara mu gihe kirenga icyumweru kuri uyu muhanda uhuza Kicanga n'ubutaka bwa Rucuru mu mujyi wa Goma. Bamwe mu bakoresha iki gice cy'umuhanda bagaragaza ko agace kakaga gakomeye kari muri kerekeje kuri Burega mbere yo kugera mu Birimbi. Muri iki gihe amabandi yitwaje intwaro afata abakoresha umuhanda gusahura, gushimuta ndetse no gukora ibikorwa byo gufata ku ngufu no kwica abantu. Niyo mpamvu abaturage benshi birinda uyu muhanda, nubwo ari ngombwa ku baturage ba Kicanga Mweso mu bijyanye no kwimura ibikomoka ku buhinzi
mu tundi turere no gutumiza mu mahanga ibikenewe by'ibanze binyuze muri Bunagana, umujyi uhana imbibi na Uganda. Ni ukuvuga ko murumva ko uyu muhanda urafunze. Urubanza ruheruka ni urw'umugabo uba Iruya, n'umushoferi wa moto wakubiswe agasigara igice cya kabiri apfuye ku cyumweru gishize, hamwe n'abakiriya be bombi ubwo bari batashye bava Ikicanga bava i Rumbagambo, nk'uko byatangajwe n'umumotari wihishe mu bihuru, mu mashyamba hafi y'umuhanda, ubwo yasangaga barimo bica abandi, aravuga ati nanjye nimba arasukiramo ndahita mwera. Moto yayisize rwagati mu muhanda, bagira ngo n'uwo bahiciye mu gihe gishize we yagiye mu nkengero z'umuhanda haruguru mu biti byari biri aho ngaho, arihisha ararucararumira, abandi bose bicwa abireba. Kugeza ubu biracyagora abaturage kwambuka uyu muhanda kuko batazi aho abo bagizi ba nabi baturuka n'aho n'abari bo n'aho baba bari. Mu by'ukuri kugenda kw'amakamyo ava mu bintu M23 bigaragara kuri iki gice bitwara amasasu cyangwa abasirikare, ibiribwa bya gisirikare ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye by'abasirikare b'inyeshyamba za M23 bigana ku butaka bwa Masisi. Kubungabunga biri mu bitera iyi nzira idashoboka. Menya ko ibintu bikomeje kuba ingorabahizi kugeza igihe cyo kwandika iyi ngingo, bigatera umubare muto w'abagenzi. Hariya rero bikomeje gukomera kandi bikomeje kuba bibi cyane. Uyu muhanda muzi yuko ufitiye abaturage benshi akamaro, ariko kugeza ubu ngubu turimo tuvugana tubabwira aya makuru uyu munsi, ntabwo uyu muhanda urimo ukoreshwa n'abaturage, kubera yuko abaturage bari kugenda bamburwa ibyabo, abandi bakasiga ubuzima. Abangaba rero bakomeje guhamagarira leta kugira ngo ibe yabasha kuza kubakurikiranira iki kibazo. Ingabo za FARDC zibe zagera muri kano gace zihakabe umutekano, ibi bikaze cyane, kuko nibyo bari kwifuza kugira ngo barebe ko hari icyo byabamarira. Bamerewe nabi cyane, uyu muhanda ntibari kuwukoresha ibyo wakagombye kuba ukora. Reka nta kintu uri kugenda ubamarira. Ibi rero bitandukanye cyane kuko baragira bati uyu muhanda twari tuwukeneye, wari udufatiye runini, ingabo za leta nizize zihadutubere, kuko inyeshyamba za M23 zo iyo zihacisha ibikoresho byabo biba bikomeye cyane. Imbunda ziba zazirebesheje aho zigomba kureba, ku buryo nta mwanzi wazinjirira. Abandi baturage rero bo basanzwe nta kintu cyabo kiri kuhanyura. Abamotari bo uyu muhanda bawukoreshaga cyane bitewe n'uko wagiragamo abagenzi benshi, ariko ubu ngubu nta moto ihanyura. Mwumvise ko izagiye zihanyura, abamotari bamwe barapfuye ndetse bagiye bahetse n'abagenzi babiri
bagerageza kwirwanaho ariko birananirana pe. Abagenzi barabica bose, n'umumotari arapfa, undi wari uhatungutse aravuga ati ibi byo birakabije, yigira inama moto yo kuyiparika, yigira mu ishyamba. Ubwoba ari bwose areba uko bagenzi be bishwe. Uyu muhanda rero ntugikoreshwa. Andi makuru ku rundi ruhande twagiye tubagarukiraho nuko Minisitiri w'Ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje uko imfungwa zibayeho. Mu kiganiro yatanze ku wa kabiri tariki ya 23 Nyakanga 2024 mu murwa mukuru wa Kongo, Constante Mutamba, Minisitiri w'Ubutabera yavuze ko imfungwa ziri muri gereza nkuru ya Makara zirya inshuro 2 cyangwa 3 ku munsi. Igitekerezo cye kije nyuma y'impaka zatewe na video zashyizwe ahagaragara na mugenzi wacu Sten Bujekela, aho tubona akababaro n'imibabaro imfungwa ziba muri gereza ya Makala, nk'uko ubuhamya bw'uyu munyamakuru bumaze amezi arenga 6 muri gereza butangaza imfungwa zinanirwa no kubona ibiryo rimwe ku munsi kandi ntizifite ubuvuzi. Ati ingorane dufite uyu munsi. N'amashusho ashaje yatangajwe na TV5 biterwa no kuba nta gahunda yo kubara gereza n'umuyobozi bw'ubucamanza. Twakoze kandi kuri gereza zangiza. Tumaze gutangira imirimo, twasuye gereza maze tumenya ko rimwe na rimwe imfungwa ziba zigoye, ariko bigomba kwemerwa ko kubijyanye no kwita ku mfungwa zacu zirya inshuro 2 cyangwa 3 ku munsi. Ndi Minisitiri w'Ubutabera nzi ibasha kurekurwa na Repubulika. Ibi bikaba byavuzwe na Minisitiri w'Ubutabera wa Kongo avuga ko imfungwa zimerewe neza ubu ngubu, nyuma y'uko twari dufite ibitandukanye by'uyu munyamakuru yatangaje avuga ko imfungwa hariya muri Makara zimerewe nabi cyane, zitabona ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, zititaweho mu yandi magambo. Inshuti zacu z'akadasohoka, reka tugaruke rero kuri uyu muhanda n'ubundi twagiye tubagarukiraho, hanyuma tunasoze tubabwira ko amakuru yacu yandi tuza gukomeza tuyabagezaho. Ni ibikomeye rero ahangaha kuri uyu muhanda. Abaturage bakaba basabye leta guhita bahashyira ubutabazi bwihuse. Leta ikaba yatangaje ko iri buhashyire uburinzi kugira ngo ibintu bigende neza muri uyu muhanda ufatiye runini abaturage. Ibiva mu mahanga bibagana niho binyura, abahanyuza umusaruro bahunga uduce na tumwe turimo intambara, bahunga intambara ye mu 23 iri guteza hariya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ingabo za FARDC zigenda zirwanaho zirukana abarwanyi bayo mu 23. Uyu muhanda urakoreshwa cyane. Bavuze ko rero bari buhashyire ibikoresho bikomeye cyane kugira ngo mu muhanda uba wabasha gukoreshwa. Amakuru yacu rero katuyasoreza ahangaha, tubasaba gusubscribinga, gukomantinga, gusharinga kugira ngo ibintu bijye bigenda neza 5 kuri 5, hanyuma natwe uko amakuru yose yakabaye tujye duhita tuyabasunikira nta nkomyi. Murabizi tubagezaho amakuru yizewe, nta guca hirya, nta kurya amagambo, ibintu uko bimeze hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niko tubibazanira, tutavuze ngo tubugamiye kuri uruhande urunguru n'urunguru. Niko bimeze, nta fake news tujye tubazanira amakuru ari real,
amakuru mazima kandi yizewe. Reka rero tubabwire ko amakuru y'aka kanya tuyahumurije ahangaha, indi sango y'isaha tuza gukomeza tuyabagezaho, ariko ayo kuri kino gicamunsi reka tuyasubikira ahangaha. Cacaho wari kumwe n'Umuvumo Online TV.